bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Uba Charles Marngar MLA ke Mahoti constituency uba longru hakajuk ko por secretary jong Meghalaya Pradesh Congress Committee habaya keren batkilat pathai khubor mentakas ngi ga arpo nyotrik ujemang ulaong baka sarkar kaleban ngap shwaya ka sur jong pajba bat ka jingmut jong ka kintin government kabamut ban pet ya ka jingbit jing biang jong pajba namar bandu ya ka khendo ka syap ki jaka ki puta kalong ka jingdo ka bakrau la benrap uba Charles kajing penbait pot penbait sam kamut banyo yaki breo henry day banyo yaki jaka ki puta bat nakaliang ba Charles ulo ongru bawat hapdeng ki jing jia ki bala jia hapo ke jela hadin ke jing penbait yu pot usam ha wat ke baningkong bat kumu menteri rangba ubayalam ya ke sarkar ude ban sngap shwa ya ke surjong pajba halor ke ke bala mi na ke jing penbait pot ha ke phase 1 kumban supen ken mau baya ke MOU ladep banya soy hapdeng ki armut ki menteri rangba jong ki arjela kata ke Meghalaya bat Assam hakmat menteri jong katnat ki kampo yeng kari wa Amit Shah bala sakhi babon ki pajba Kim Hun bat ki penpau ke jing persya halor ke jing pen baik put ban kaliang ba Charles ula kentu ke sarkar kalong ke badai ban pendap semua ya ke jing pen baik put ha ka wat ke beningkong klem dakta ya ke wat ke baar ku abang tangkat ni harga jenis Syah nak kalian juga government kalau dia ban skap chua ya ke sojong pai ba kemud you government ni kemud kapan pej ya ke jingbit jingbian jong pai ba mengindu ya kendo ke siap ke jong mengindu ya ke bepun kilometers ya ke jaka ke jong ke degi jing duk krau habang penbet pot penbet sam ke bemut hi mdei ba nginyo egi breu kadi menginyo egi jaka ki jongi ki bari hak jongi ta kadi ki jongi teke egi jing sngo na kalian jonga lo apdeng jong ko sau ko sian jong ka jai breu jongi kat kani dengan sudai bang ade bonongi nang unta ka bordaru namar ba na kalian jong chief minister jong ka jala ka jongi ula stang ban yekren ya ka second phase baru chief minister jong ka sam te ladangi klet no ikani ka wai le se apdeng ki wai ki kendom kendam ka bangi don iklat nak wan keren yang kini rukam lo, yuk kamu tahu yang itu. Kaya kamu buat orang yang ke government ke lomba, hajing Syah nak kalian ke government ke dewan sengap Syah, nak kementar ke face ke benengkong. Lada bansan yang MOU, apa dengan armut ke chief minister, berakhmat ke jong Union Home Minister Amit Shah. Tiki babun ki persya ikani, ngaruh apa persya ikani, bat ki babun ki nong yalam seng balang ki persya, ki pajba ki persya, bat ki babun ki nong yalam ki senong ki tahu jongi. Haki raj haki ma ki persya ikani di kata ke stan jong apa persya pada ke jing sisya ke sarkar ke dei ban le shwa ya kani ke first phase ke benengko kam pada ban kata ke phase ke ba kata ke stan ke jong nga ai ke jing ro namar ba nakaliang ke jong ki dei hok ban le ngimla tu hi ban supai ke jing yam ke jing lenyar ke pat ba ke jong ngimla ban supai ki kemat tinggi ai ke jingero mana kalian ke joki berkumui neki member juga district council ru iladon ke komiti mensyua hakaba iladon ke jingi kendolang jongki clean of syar berkhan bat kaladon hi ke jingi kena bade berkata bagi sukemen mana kalian ke clean of syar kilale seduk syukur bat haba kilale syukur ke jing syar kalian jong government ke depan skap syua ini tang ba kata te pendep sugoi goi te pendep sugoi goi kajing penbet lele te habadon kamon penbet baleng ngam penbet tambah katangkan ni gawai kan yo ba kata kamon ga bangi penbet yo ngi pendem bade sheki wai ba shifting gede kita kan yo kata kamon jong phi penbet yo put usam kade ru kamon ga jong phi be pendem pan pindu i ga jaka kando siap ga jongi kelong ke basung sik kan kuma kamu dan bangga bo kada mo de habuna kamon dan kala mo kene di kamon sarkar ni kamon jong pai baknya. Iya, bohong gadon kamuan lah penbet kamuan. Nakalian ke government gadon kamuan penbet uput usam. Bo, dekum bagi keren baru sekataru ki keren hi badai tang kani ke sarkar ki ong ba ka penbet uput usam. Dengar tengah kuat penong tang kani koi. Hoi, pila sim ya ke senjam penbet uput usam. Ke parti jongi ro mensyua ki sarkar ki ba mensyua ro ki la sim ya ke senjam penbet uput usam. Tang ba balai ki pensuki no balai kim ya sakman nomor ba ki sungtu ba. Bandu ya ke kendo ke siap sungi tang in shi ro kim kon. Dia menta
ki ong ki kop bangi penbai uput sam ringin do pat ki hajar square kilometer ya ka kendau ka siap ka jong ite tate ka pemlaban Dekat external people ada ka regional committee kalau khot ke jingelang atau pi penlong wei kita bernyasai kin khot igi jingelang te ha bakila thong nga kum wei na ki khot jong ka regional committee haban ne bat habang adan ha ka committee tang ka wei na kaliang jong kanong rim ka bang aju yang bangim de bandu ya ka kendau ka siap ka jong nga mi khamat nang tena blok tu mo du kendau ka siap ka jong ka bangila yang beros kata de tang mga rengkat bikin nong song snong bat ka senjuk ki nong ba snong ka de ban long kum bangila mut mi telada kal kamlong kum ta kamut nga ngam ban se ban persya ka regional committee ro kastan ka jong ka long ba kastan ka jong ki pai pa ka hop ka bangi de ban yo do ka siap ta ka dik stan ka jong amla palak ban de